Masingamcheck maybe ku-Old Testament mabenza ama-reference bazokutshela ukuthi umoya ingcwele bambekisa njengani njengamanzi njengomlilo kodwa hayi ukuthi ungiyo lento leyo. So that's why namanje makavela kithi ngoba uyazazi izinto leziya uvele afike kithi njalo and ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu lunamandla. So makafike kuwe vele umuntu indoda enama asithi manje kufika umuntu omkhulu akushayisa uzo ngoba kufika umuntu omkhulu yabona asithi manje ufike ngale fomu yakhe yomlilo obvious mangeke uzongathi kuyoshisa yabona akabambeki indlela zakhe vele bheka kanjani nasekuqaleni indlela asebenza ngazo. So makasebenza njalo vele mangena kuwe usazo experience le ndlela lezi ebheka ngiso uzongathi uyagodola uzokuthi kuyashisa lento umuntu uzathi why mina ngigodola ngento hayi ukuthi ugodola maybe ngoba intembi but ugodola ngoba vele ekuqaleni bekuyisimo sakhe ingasimo isimo sakhe indlela vela ngazo ukutshengisa ukuthi ukhona angisho ngobonakala manje njengoba ngabonakali kuze atshengise ukuthi ukhona khona into kosenze ukutshengisa ukuthi ukhona umuntu okhona ayisho yeah njengoba sibekisile ukuthi umoya mawuphephetha kuze umbone ubona ngedust iphakama but awuboni umoya but njengoba ubona idust uyazi unomoya and umoya le so nomoya makafika ngena kumuntu or afika ngale ndlela ehlukile is to show ukuthi ukhona yeah evidence uthi ukhona futhi unamandla or uyakwazi ukwenza noma yini uyakwazi ukwenza njengomlilo uyakwazi ukwenza njengo ngindlela yini is the evidence ukuthi ukhona. Angisho kumula ukuthi sithe sathi masingenile kumuntu sibona ngempawu kodwa masiyafika ngale ndlela zakhe usukathengisa thina ukuthi ukhona yabona just ukhona. That's why ugcina manje ukukhuluma nelimi yela usaya khandi bosadi base is evidence that the Holy Ghost is there. He exists ukhona papatisiwe yabona mfowethu so indlela vele avela ngaso asebenza ngaso owathatha isimo zazo hayi ukuthi ungizo ngoba in the Old Testament bewayitshela nje ukuthi uyinto kanti